abamemba kandi n'agagarataho akawunti. Greater Bushenyi Patriots Boda Boda Initiative ekatandika ebiro mushanju by'okwakana omwaka gw'2024 ahansi y'ekibiina ekya Patriotic League of Uganda kandi aba bejumbire omu bintu bitari bimwe na bimwe nk'okubiika n'okweguza sente barikurabira omu risaako yaabo. Omu rukiiko rwa buri mwaka Honorable Kamut Ephraim owasingira ka memba wa Parliament aha Bwashema South ashabire kuteeka amaani aha kubiikira nyensya. Vision yange is to transform okuhindura economy na society ekagari peasant and poor ukari ya peasant niyo akozesha byakoze nashaka kubikora okarugaho kandi okagumboro okaba a modern state kumarirenda no bumoro forever abukuwa changes vicious cycle of poverty kimanyi maisha torebe sente za ushutsa abanje zoro zigazo zoro zigazo tuyine cyo kusevinga mazima numuchumanya mushayazi nicho kintu kihango aha cooperative okureba nti twaba tuguzire mushayazi twekundire niza kutiyamba omukurakuranya cooperative yitu nanisha abamembers tweno kuturiaha mureke twongere tugure shayazi omu cooperative yitu eki. Nemusima Sharon orukura sakeje nashobore cyaresire nibatandikaho Greater Bushenyi Patriots Boda Boda Sacco obwahate mazuru umwaka gumwe gwonka ombuhereza. Cooperative yitu ekatandikwa orukunganya rw'abantu ba Patriotic League of Uganda Boda Boda Initiative batandika Greater Bushenyi. Twareba nti itwe abakuratizi ningashi abantu abakunda ihanga ryabo twine kuba ntwekunganya tukareba kutwatandika ekintu ekiragume tukumira hamwe. Kasigazi Williams Donanto uri umuhezi wa RDC aha bwa Bushenyi hashabira abembezi ba sakeji okweharira kimwe oburiyariya na no kuryenguzi baba bari abo kutungura ekigombe cyabo. Ebintu bizakubagaza number 1 ndeko kugira leadership bitari mu buriyari because cooperative zone zikwa zibanzana habebeza gutwara umugoro mu mwene aba muteye twine bakweta fit and proper test n'abantu abakweswa n'abantu commitment babe abesugwa ekyakabiri batayikirize kintu kitakwesera corruption echo jero muhozo nakwitara waraba mu bintu byone bikwatarene na corruption kananye kanka representative wa president oturahura mu akantu kona ka corruption na MK abatakaziyo nja ko already mazikuba kwatamu ekyakasatu kuba accountability okurora ngo boleke embalire ibintu ekintu cyone kibakubana bakora ataroho okubuzabuza abantu bamomba memba basakeje nibagira ngo bahwerire munonga hombyentunguka basize okurabira umishomo ya youth cooperative basize kutandika okuhinga obutunda obwe nino buyambi okuruguma ba members batayibana. Rero twatandika itwe turumanzi kora sabuni yitu natuguza mpora konka esente tukatongereza kumara tugoba mukacekace tugaruka tukagarurayo mwe konkita tuganjinyirwe mu munonga kandi twamanyana na munonga. Agria Tegeka Holkamasho officer wa Ishaka Bushenyi municipality arigire yashaba government okugumane kwatira hebigombe byabeterine. You know, as an economist you will handle this given that there is no parliament where these laws are made. We have laws that are really becoming too harsh for the operators. Ebirajwe biruko ebiru kutegeka za SACCOs aro SACCOs empango ako na nenche konka operators bagira ngo tugire one law. Greater Bushenyi Patriots Boda Boda Initiative obwahate ba memba barukwingana 12 ombwire b'umwaka gumwe gashakwa Olivia na Sasira omuri Bushenyi aha wa Tayari West.